экипажах настоящие герои. Вот по ним наносится ответный удар. Крупнокалиберные пулеметы. Media sosial diramaikan dengan rekaman suasana Mariinka yang dipenuhi tembakan dan kepulan asap. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 13 Februari 2023. Diketahui pasukan Rusia versus Ukraina terlibat kontak tembak di pemukiman Mariinka. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah tembakan pertempuran di Mariinka. Pasukan Rusia versus Ukraina bertempur di setiap rumah. Drone juga merekam pasukan Rusia dan tanknya menembak ke arah tentara Ukraina yang bersembunyi di pemukiman. Desa tersebut telah menjadi salah satu tempat permusuhan terpanas. Infanteri Rusia didukung oleh kendaraan lapis baja. Jelas narasi unggahan. Когда российским бойцам нужен калибр посерьезнее, запрашивают грады, могут вызвать авиацию. Вот, например, работают вертолеты или подтягивается танк. И так день за днем, здание за зданием. Вот видеозапись боя, сделанная нашим беспилотником пару дней назад, до того, как выпал снег. Видно, как боец бросает дымовые шашки, как врезаются в стену пули. Это работает вражеский пулеметчик. Так штурмуют каждый дом, и наши бойцы и противник заказывают артиллерию, чтобы легко буквально в сотни метров. Иногда даже сложно понять, чей миномет отработал. Иногда приходится оттянуться, если рубеж слишком сложный, и вызвать огневую поддержку брони. В экипажах настоящие герои. Вот по ним наносится ответный удар. Крупнокалиберные пулеметы и бортовая пушка прижимают противника и дают возможность нашим штурмовикам сменить позиции на более выгодные. Когда российским бойцам нужен калибр посерьезнее, запрашивают грады, могут вызвать авиацию. Вот, например, работают вертолеты или подтягивается танк. И так день за днем, здание за зданием. Rusia juga mengatakan secara total sejak awal operasi militer khusus, 384 pesawat Ukraina, 207 helikopter, 3.105 kendaraan udara tak berawak, 404 sistem rudal anti pesawat, 7.840 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya telah dihabisi. Sedangkan Ukraina merilis 900 pasukan Rusia dieliminir hingga Minggu 12 Februari 2023 kemarin. Total 137.780 pasukan Rusia tewas sejak awal invasi.